Zdravo ljudi, evo nas u Minecraftu. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Inače ja sam novi na YouTube-u. Snimat ću svakojake stvari, ali za početak sam želeo da snimam Minecraft preživljavanje, znači obično, vanila, bez ičega. Sada ako malo buguje u početku, ne znam zbog čega. Ja želim da u početku skupimo malo drveta, pa da odemo da sagradimo kuću. Planiram da za sljedeću epizodu snimim Skywars na primjer, ili vi mi napišete dole u komentarima šta biste vi onako volili da ja snimam. Ovih pečurke, to mi treba za supicu. Supa! Tako. Eto, ču se krave, onda ćemo napraviti drveni mač da možemo da ubijemo, u stvari, bit ću ih rukom, šta ima veze. Da ne pravim sada drveni mač za bez veze. Evo je kravica, daj si kravici. Izgubila se krava, znam mi da sad ti je došlo kraj. I vi mi kažete da li želite da snimam sa, da vidite mene. Da li kraj? Ali si brzo. Čekaj što se penješ na drva. Kao Tarzan, gdje si sad? Ja, ljudi. Dođu. Tako, dođi. Dođi, pa ti neću ništa. Des. Pogledajte kako je lepo nebo. Šalim se. Napravit ćemo ovo u daske. Kao što vidite ja imam skin, znači imam premium akaunti, hakovani, ali banovan sam na Mineplusu. Pa ako imate neki premium akaunti, molim vas da mi ga napišete. Pošto ja sam inače ovako igrao na Mineplusu i to dugo vremena, dok nije neko ušao na moj premium, hakovao mi je premium neko. I ja planiram da za početak epizode sagradim malu kućicu u zemlji. Znači tada će ova, evo ovdje drvo, tako. Znači pišite, možete mi napisati dole u komentarima i šta želite da snimam, pošto ja sam imao FIFA 14 i baš dobro igram i sada mogu i nju ako želite snimam. Ja sam je deinstalirao, ali dobro, lako je to opet da se skine preko Origina. Znači najvjerojatnije ću da snimam i FIFA 14 kao što sam i pomenuo, ali to nije sigurno sad. Možda i ne snimam. Evo je pustina. Šta je ovo? Lava. Lava u sred livade, da tako kažemo. Možemo ovdje se graditi negdje kućicu, ovdje u planini gdje, ja bih rekao da će imati manje čudovišta nego, to jest, bossova. Penjamo se sada možemo se raditi gore na planini, na vrhu, neku maletsku kućicu, ali sad ću pogledati koliko imam drveta. 1, 2, 48 drveta. Pa, evo već mi opadaju polako i butkice. Znači malo ćemo negdje se sakrijemo brzo. Ali ćemo se sakriti negdje da ima puno drveta, pošto će nam trebati drvo puno za ovu epizodu. Planirao sam da ova epizoda bude oko 10 minuta, tako. Da sam to vidio dole. Ništa. Čemo mi se nešto, jedna krava još jedna, tako je. Kravica. Ovdje ima pećina, kao što vidite, da li je ovo pećina? Da, jeste,
stvari nije pećina. Izgleda kao da je pećina, ali u stvari nije pećina. Kada pogledate iz daljine izgleda kao da je pećina, ali nije pećina. Ponavljam to već 10 puta. Šalim se malo ljudi. Otkriću vam jednu tajnu kako sam ja to počeo da igram Minecraft. Pa moj brat mi je bio preporučio da gledam nekog Serbian Games bio. Mislim tada nisam znao ni ko je to, još uvijek nisam znao ni šta je Minecraft. On mi ga je onako pustio, tada je bio snimao Sky House. Ja sam poslušao svog brata i pogledao sam. Onako, bilo mi je baš zanimljivo, pokušao sam da skinem Minecraft, ali ja nisam znao kako da ga skinem i skinuo sam Minecraft demo u stvari. I tako sam jedno mjesec dana igrao samo Minecraft demo, koji se igra samo na 100 minuta. To je, i samo imate preživljavanje, nemate ono i niru, nemate ništa. Znate naravno što je to. Možemo ovdje da sagradimo kućicu. Evo gdje ovdje je drvo. Ovo je kao Đole i Luka kada su snimali ono novogodišnje specijal s onim božićnim drvetom, to je kao ovo. Uzet ćemo ovdje malo drveta ovog. A mi bago ljudi, inače ovako mi ne bagu uopće dok ne snimam, ali čim počnem da snimam to ubija od bagova, znači to su nevjerojatni bagovi, ali baš velike, kao vidite ne mogu da se mrdnem, a da mi ne zabaguje, jedino kad lomim nešto, eto što se ne mrdem puno pa mi manje baguje, inače oko mi mnogo baguje, ali baš mnogo. Ovdje ćemo sagraditi jednu kućicu, imamo tu i krava i svačega, pa ćemo, namjeravam u sljedećoj epizodi da idemo da kopamo malo u rudniku. Pronaći ću neki rudnik jer ću je sam napraviti, pa ćemo ići da kopamo. Planiram da za ovu epizodu samo izgradim kuću, znači to je to, samo izgradim kuću i to je to za ovu epizodu. Sad ćemo, ovdje možemo postaviti ovih drva. Ovo je druga boja drveta. Nema veze, šta nema veze. Da posadimo ovdje ovo drvo, ovdje je lano pa neće da uspe. Šalim se ljudi, naravno da hoće da uspe, ali baš teško. Kako, koji bug ljudi, ja sam postavio jedno drvo, a mi postavio dva. To je baš čudno. Evo je krava, gdje si kravice? Hoćete ubijem, gdje si mjesto? Evo, tako ljudi ovdje ima snega pa možemo uzeti lopatu na primjer, napraviti. I onda uzimati ovaj sneg i naravno dobiti grudve. Pa ja bi da napravim kuću od ovog drveta i to će biti vrlo mala kuća, a kao što vidite ovdje nema ovaca. Tako da imamo potrebu za ovacama. Jer jednostavno možemo samo ubijati paukove i tako napraviti, ovdje moram paziti da ne padnem pošto ko da sam znao. Pošto je malo srcića, ajde gdje ste ovce. Ovce mi trebaju ljudi baš puno pošto želim, evo ih lignje. Po meni je mnogo glupo u Minecraftu to što su napravili da od lignje se ne dobija nikakvo meso. Bilo bi dobro kada bi se od lignje dobijalo neko meso, na primjer neko tamo meso. To je bilo ekstra. A ne samo se dobije onaj njihov pigment i toliko. Šta će mi pigment za samo točno vreme. Ovdje valjda neko ostrvo. Nisam valjda išao vodom samo da već vezi. Ajde neko ostrvo. Kao što sam sam već jedno 2 članka, izvinite, tako mora, pošto ne želim da mi buguje. Nema ovdje ljudi ničega. U njih smo se valjda izgubili. Imam samo 3 butkice. To će biti vrlo loše. Smanjivat će mi se polako. Evo ga, evo je.
Drvo, pravo drvo. Znači da ovdje negdje ima ostrova. Koji bug ljudi, pogledajte. Drvo u sred vode. Wow. Evo ga, tako, to sam želao. Koliko malo ostalo. Već. Sam to su mi se čankovi učitavali pa sam mislio da je malo ostalo, stvari veliko. Evo ovdje možemo se raditi kuću jer imamo puno kamena. Znači da refreshujem čankove. Tako, refreshovali smo. Gdje je, moramo se popiti na vrh. Idemo na gore. Nisam vidio ovaj blok trave, to je zemlja. U ljudi pada mrak, a mi nemamo ništa. Samo smo za bez veze išli u potragu. Dobro, vratili smo se tamo gdje smo i bili. Ovdje ćemo se graditi jednu kućicu. Vrlo malu kućicu. Ajmo da počnemo da gradimo. Ovdje je neravno, ovdje ćemo. Ovdje. Jest da je blizu lave, ali dobro. Koji bug. Ja sad moram ovim rukom ovdje. To je dasku. Za početak će ovo biti vrlo, znači 303 kuća. Tako. Znači, samo da prođe ova noć, da imam kuću, da ne napadaju svakojaka čudovišta, ja nemam ništa od oružja. Ovdje su 2, 3. Gledam, uzet ću ovo drvo kada idem, kada prođe noć. Samo da ne dođe neki pauk, pošto oni kao što vi znate mogu se penju. Ovdje ćemo postaviti neko 2 sprata. Tako. Ovdje čak možemo početi da kopamo kamen, ljudi. Pošto sam vidio lavu, eno tamo je bila lava. Svetli, vidi se svetlost. Napravit ćemo crafting table. I napraviti kran po drveni. Imamo da napravimo ove čanije. Treba mi ona crvena pečurka, nema veze. Kopat ćemo ovdje ovu zemlju koja nam nije uopšte niti potrebna, ali dobro. Kamen mi vrlo treba, ali mislite sad odmah nađemo na dijamant. To samo može u Bridgesu. Inače ako ne može, da, planirao sam i Bridges da snijem na Mineplusu, ali eto, banoval mi je, pa to je sve upropastilo. Taj ban. Ajmo da uzmemo još kamena, da možemo da napravim pesnicu, pošto će početi da mi opati u butkice. Već imamo samo jednu. Samo je pitanje trenutka kada će opasti taj jedan. Šta se dereš kravo, bre? Koliko imamo? 15, sasvim dovoljno. Da napravimo kameni mač i pesnicu i najvjerojatnije ćemo završiti epizodu ovu. Nameravam da u sljedećoj epizodi nađemo
vunu ili da ubijemo pauke. Da štapići. Tako. Evo sad imamo ovo. Možemo gledati da li nešto ima kod nas. Tamo ima uglja, kao što vidite, ima neko čudovište. Neki boss. Nema. O, tamo je crkla krava, treba mi njeno meso. A što je to bilo? A, opadaju mi butkice, aha. Ja sam se uplašio šta je ovo bio odjedan put. Brzo. Stavljaj meso, ajde. Peči se. Onda opadaju mi butkice. Ja sam se uplašio da meni je povodio neki skeleton. Pošto vidjeli ste kako ovo duh odjedan put se čuo. Tako. Sada mi ne može ništa više. Ja, gdje sam ovdje postavio pećnicu, ja kako sam pametan. Ajde, nek se ispeče pa će da ju uznemo. Neću praviti za sada chest, pošto mi ne treba. Ajde, stavimo ovdje. Kameni pjuk. Uzeli smo i to. Da nema neko čudovište okolo. Nema. Pa idemo po meso. Idemo brže. Bao je sada ljudi zbog ove lave. Tako da mogu svakog trenutku upasti u lavu i crknuti. A kao što vidite imam malo srcića. Samo 5. Pečeno meso. Ispeklo su u lavi. 4 sad imamo. Pečeno meso. Tako je. Ovdje ima puno krava. Tako da ćemo imati hrane. Ne. Koji bug ljudi. Koji bug, ja ne mogu da verujem. Ulećemo zemlju. Ovo će biti neka grozna mala kuća, polu drvo i drveta i zemlje. Ali za početak je dovoljna. Šta bežiš krava, te jure neki zombi. Da ga ja sredim. Evo sad je prestalo da baguje, ne znam zbog čega. Ja bih da ubijem ovu kravu, kao što vidite. Ubije, tako ubio sam je. Dobio sam jedno meso ljudi. To kožu. To mi trebalo 2 kože. Sada mi ne baguje više ljudi. Više mi ne baguje. Kako je ovo čudno. Ovdje ćemo postaviti pećnicu. Meso. Drvo. A ja pojedem ovo meso. Da nam se napune srcići. Evo ga, tako. Da nas ispiče ovo meso i to će biti to za ovu epizodu. To je bilo to ljudi za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj i ćao.